Mweri wa gatano ro mwaka ukoragwo ri ihinda ria kuririkana arwaru a murimu wa meciria. No mwaka uyu ihinda riri rirakoranire na riria king'uki kia murimu wa COVID-19 kihiriirie bururi-ini, na uguo aingi a Kenya matinagia na kamweke ga kuririkana thina wa meciria. Ona gukiri uguo ni turendire kumenya kana arigitani aria marutaga wira thiini wa thibitari wa Mathare kuri arwaru a meciria matangikagirwo kana ni makoretwo magiteithiririo kwigita. Na icera ritu thibitari-ini no nene ya arwaru a murimu wa meciria Mathare guku kaunti-ini ya Nairobi ni tuhotithitie gutaukwo maingi megie mathina maria arigitani hamwe na arwaru makoretwo makigerera makiri ihinda-ini riri kuri na murimu wa COVID-19. Guku turacemania na arigitani eri a gikiro kia manathi aria maratutariria uria thabari yao ikoretwo ihana kwa ihinda. Kwa sababu tunafanya kazi katika wakati mgumu sana kudili na wagonjwa wa akili ambao ni vigumu hata saa zingine kuambia wavae maski ama wa keep social distance ama oshe mikono. Utampatia mask kweli, lakini after dakika 5 ama 10 utakuta wanazikula, wanatumia kama tissue paper, wanavaa kama bra, na wengine hata wanakuwa violent towards you wakifikiria wakati unawapatia maski unataka kuwanyonga. Karen Nyawira akoretwo thibitari-ini uyu kwa ihinda ria miaka 15 na kuma coronavirus ikinye guku bururi-ini. Riri ni rio ihinda riritu makiria agitumenyithio ro muthenya akoragwo agitungata makiria ma arwaru 500 aria matari marataukwo ni murimu uyu. Sana kama hapa hii ward ambayo tuko, ambayo ni admitting ward, ambayo wagonjwa wanaletwa maokoto kutoka kwa mabarabara wakizurura mapolisi na walete. Utakuta hawa wagonjwa ni wagonjwa sana na hata wajielewi, they have no insight. Oho agatutariria ati ona thengia wao kwirutaniria wira-ini ucio mari ugwati-ini wa kunyitwo ni COVID-19 kuona matiri na indo cia kwigita na ukaiga nginya muturire wa family cia ugwati-ini. Mimi kama muuguzi ninakuwa exposed. Ninapata exposure kutoka kwa wagonjwa ambao wanaokotwa huko nje na hatujui kama hali yao ilivyo. They say they don't have enough mask and sanitizer. So ni kama wanatupimia. Unapatiwa mmoja per day for 5 days. Kuringana nao arigitani na arwaru gutire mundu uthimitwo murimu uyu na uguo kama igogwati-ini wa kugwatania gatagati-ini kao, na ona gukiri uguo matiretekeria family cia arwaru aya guka kumacerera guku. We are very much exposed. Yeah, because some of them are not being tested. They are just brought from home or from the street and they are being admitted to the hospital. Ihoya ria arigitani aya no rimwe. Kwa hivyo tungomba serikali iangalie hiyo maneno sana pa Mathare Hospital ambayo ni hospitali ambayo imesahaulika. Kutokea 1970s vile ilijengwa, infrastructure ni hiyo ziko mpaka leo. Mwena-ini wake Dr. Rashida Mana ugite thirikari ni hotorete guteithiriria Kenya ingi aria mari hatika-ini ya kunyitwo ni murimu wa meciria mahinda-ini maya maritu. Handu-ini ha Kameme TV getwo Nduta wa Nyuthe.